غرباتكو بابلي دكيتي والله أستاذي لبوتي يدرني سجالة دانا إنجي أحبك الله إنجي ناديرو أنما كسيتي هكا قد توميتي مالتو درجات نسينجي ربي تنانجي إيغسي أمو وننا من جالتي من قرآن في حديث وانهم في أما أكو مجرد تسبك إسان أكنت مسجدة كنيا كيستي أنداوا غروتري يرو خطبة أنا خطبة أنا كنو هنتور جولنا ردور خطبة غوت وان براتي ميت أيم ما داشي أنجينو بوليسو ديبي تنقلي فكنا آرن لي سنين خاين كموان آرن نو استايلتي يا ميتين جينا وان أرسو ميكاتو جر سنين رايل نما برا يا موتورن جالو وانك يا كسلاما نما برا يا من مالي مني بيتا خطبة أنت يا كركم من سنو يتو بوليسو أنا بدي ما سجتابر أنا كرو سير راكو وانكو sahibagiya no ganda daka no akka nama wan sansi agare ana refutan ana intala harkar kayo kuna agare ba jabar ho refutan na agarte nanje to kon aruman si agare unje no atunga wan alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحييكم بتحية الإسلام الخالدة رمزاء آمان ونوان السلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نما لكين الراقب دنين سيبر نما لكين الراقب جراسين كيسا duraan dursee jamaa success foundation galatooma yeroo meeqa akkanumatti asitti masgida kanatti na yaamu jirtani jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum rabbiin cufa keessaniifu yaada muraada keessan rabbi isiniif haa guutu haajaa teessan tafacaate cufaatu rabbi walitti isiniif haa qabu addunyaa fi akhiratti rabbi isin haa milkeessu addunyaa fi akhiratti rabbi jiruu gaarii isin haa jiraachisu umrii dheertuu barakaa qabdu dalagaa gaarii waliin maatii teessanii waliin rabbi isiniif haa kennu warra diina islaamaatiin dhaabbatu rabbi isin haa godhu warra diina islaamaatiin taa'u rabbi isin haa godhu warra diina islaamaatiin ciisu rabbi isin haa godhu ambaasaaddara diina islaamaa rabbi isin haa godhu ikhlaasaa fi ittibaa fi sidiqii fi istiqaamaa rabbi isiniif haa kennu akkas jechaatitti ammas sandura duraan dursee baga gammaddan waan jirtuutu jiraami ni jirtee miti mooraalii namatti godhaaga baga gammaddan baga rabbiin nu cufaatu waliin nu gammachiise baga hayyoota keessan mana hidhaatirraa isiniif baase warra hafallee rabbiin isiniif baasee isin haa gammachiisu gammachuu booddeen gaddii hin jiraanne rabbii isiniif haa kennu waan qalbii isin cabsaa rabbiin isinirraa haa qabu nu cufaatu gammannee jirra baga gammaddanii namuutu nama dhukkuba keessa jiru yoo taate malee namuu gammadee jira rabbi biyya teenya tanaas biyya nagayaa rabbi haa godhu biyya namni keessatti keessaa baqatu odoon ta'in biyya itti baqatu rabbiin haa godhu akkas jechaati ayyuubiitu natti himiyaani waa'ee istiqaama sanirraa nuu godhiin anji istiqaamaan tanu cufaatu itti haajamnu obboleeyyan kiyya istiqaamaa jechuun akka afaanitti akka lugatti al-istiwaa'u wal-i'tidaalu yeroo imaamtichi keenya nu salaachisu istawuu nuun hin jedhu diriira wal-qixxaawaa jechuun akka shari'aa islaamatti ammoo istiqaamaa jechuun karaa diriiraa qabachuudha karaa diriiraa qabachuudha haala rabbii keessaniif jalla jalaalu rabbii jettaniin haala rabbii keessan subhaanahu wa ta'ala
hinfalle isinin hala arrabni keesan dhugaa dubbatun qalbiin teessan ammoo ikhlaasa haala qabdun qaamni keesan ammoo rasuula jala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haala deemun istiqaamaa jechuun obboleeyyan kiyya ka islaamaa akkan karaa diriiraa jechuun diina islaamaati ihdina siraata almustaqiim karaa kana qabatu rabbiin jalla jalaalu rabbii waan meeqanurra kaa'e jechuu isa diduu dhabuu isa faalleessuu dhabuu arraba keenyaan jaalawwan kiyya ka islaamaa dhugaa dubbatu qalbii teenyaan ikhlaasa qabachuu yeroo dalagaa feene dalaynu rabbi qofa jalla jalaalu rabbii jaalala isaa arkachuufi malee faaruu ilma namaa arkachuudhaaf akka hin taane qaamni keenya rasuula jala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam deemuun istiqaamaadha jechuudhaan hunjaan ulamaa'iin istiqaamaa nu cufaatiifuu rabbi nuuf haa kennu amma waan itti jirtan kana gaggeessuudhaaf istiqaamaa isin barbaachisa yoo istiqaamaa hin qabaanne guyyaa duraa tokko kunumatti mooraalii takkaa jiraami walitti ni qabamtan sanbooda ni dhabamtanii keessaa'uu ammaan tana dirree dawaa dhukkuba guddaa nutti jirtu tanuma baqa wahayyuu miiraan mooraaliidhaani namuutuu walit dhufu hooy baatii takka ni deeman 3 4 5 amata odoo hin geenye jama'aan san diigamte istiqaamaa nu barbaachisa dhugaa dubbachuudhaaf jaalawwan kiyya ka islaamaa istiqaamaa nu barbaachisa nama ammaan tanaa wamaa ubarri'u nafsi nas'alullaha salaamata wal aafiya yoo laaltaniin yeroo si agare ati fakkaata yeroo jama'aataan bira bakka kaan dhaqe nama kaan fakkaata dhugaa haasa'uun hin jiru ati biratti ati ta'eetiti yeroo kaan bira dhaqees kaanuma ta'a dhugaa dubbachuu yeroo cufaatu bakka feetetti jaalawwan kiyya eeganaa ammas rasuula jala deemuudha sallallahu alayhi wa alihi wa sallam arrantana muhaadaraan teenya waa'ee istiqaamaati aayata suuratul fussilatii tana waliin haa jiraannu obboleeyyan kiyya rabbiin keenya jalla jalaalu rabbii maal jee inna alladhiina qaaluu rabbuna allah isaanowwan ja'an rabbiin keenya taligaan keenya allaha ja'an isaan jalla jalaalu ka gabbaran eenyu allaha jalla jalaalu ka tokkechoomsan eenyu Allah subhanahu wa ta'ala isarratti waanuma takkaa'uu hin qindeessan ka sodaatan eenyu rabbuma sodaatan jalla jalaalu rabbi ka kajeelan eenyu isuma kajeelanii yoo kadhatan eenyu kadhatan Allahuma kadhatanii jalla jalaalu yoo dheessan gama eenyu dheessan gama rabbiiti dheessan jalla jalaalu rabbi inna alladhiina qaaluu rabbuna Allah isaanowwan ja'an rabbiin keenya Allaha yoo irkatan eenyu irratti irkatan isuma irratti irkadhatu yoo waa kajeelan harkuma isaa takabajaa qabdurraa jalla jalaalu rabbi isarraa kajeelan malee ilma namaatirraa miti hamilamaan isaanii eenyu isa jaalowwan kiyya ka islaamaa jalla jalaalu rabbi isaanowwan kana inna alladhiina qaaluu rabbuna allah tawhiida qulqulluu tahe irratti dhaabbachuudha istiqaamaa jechuun obboleeyyan kiyya akka hafiz ibnu rajab alhambaliin rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a yeroo ibsu maal jee tawhiida guutuu ka dhugaa sanirratti warra sabatee jechuudha jee jaalowwan kiyya ka islaamaa istiqaamaa jechuun abii bakrin as-siddiiq radiyallahu an yeroo fassaru maal jee warra rabbi qofa gabbaru rabbi irratti waa takka warra hin qindeessine jechuudha istiqaamaa jechuun maal jechuudha yeroo je'aniin maal jee أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا اللهم قف قبرودا إسرت وانمتك إنديسو نبوراجي أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه استقامة يرو فسر جالو وانك يك إسلاما إني مارتي فسر أكا جيدلو تهو نبوراجي أما إرهدون ما يولالتن أكا جيدلو قويا جمعة نسلاتا سنبودا أما قويا جمعة رفو بليانكي استقامة كنا أكسي إن ثبتوا وان الرجل رد أمير المؤمنين أبي أمر عثمان بن عفان عليه من الله رضوان استقامة أكمت فسرني بيتا إخلاصك أباتون
استقامة دا يرو هجيتك هجتا هاتكاد هاغدد الله قوف جل جلال ربي برباد استقامة جتشودا مي بيكم صحابة لا أبليانكي أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه يرو إني فسروا استقامة جتشون مال جتشودا جي فسرني بيتني فردولي الله جل جلاله غجيسون استقامة قباچودا واميك ربين سبحانه وتعالى نوركا يوبليانكي فردولي سنچوفاتو غجيسون استقامة قباچودا استقامة تنا نچوفاتو تو اتحاج مجالو وانكي اسلاما صلاة شنن كيست سنة كيست يرو دعائي قرن ليلي يرو دابن نچوفاتو اسی تنا کڑچوڑا استقامہ کڑچو حالو ما اما الرجر ترتی دوتی سرتی رفو بلیانکی اسی تنا تنور باجستو ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وهي اکس جانی تو مدابتنی ربین کینیا اللہ جانی افانین بیک قلبی سانیتس بیکنی وہی داب اچرتی سبچو اکا امام ابی سعید حسن ابن يسار البصري رحمة الله عليه رحمة واسعة مالجي ليس الإيمان بالتمني ولا بالتهلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال فمن قال خيرا وعمل خيرا قبل منه ومن قال خيرا وعمل شرا لم يقبل منه نمني غري جچان أمان تنجي رسولات صلى الله عليه وآله وسلم جي جان يو أكستي موضوع أبدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه جن جج بريدا شفاتو أبليانك يا رسول الله جي جتشومي صلى الله عليه وآله وسلم إمام أبي سعيد حسن البصري تجي رحمة الله عليه رحمة واسعة إيمان نكون واهنتاني جيبر بالتحلي فاية شوران انو مدورة عجائبة أفتة إمامة قطم اتقوته منظرة اتقوته نجرامي إيمانا لا إيمانا ميتكون أمتا غري غافة درا إيمانا سوتر لكي أما يورو غري فالا نما كوفيا وفتة شفاتو جالوان كي يك إسلاما سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كوفتة إسني فقاتا إسن نما ملاقا إسا لو إسهو فتو جرابر إنا غر رئيسين إنا غر رئي مالي ما نياتن فترار دنكرا نياتن إبچو ربي سنين رهاجي جيرو فاية چوني ميتي ولا بالتمني أكونمت غابوني ميتي أبليسو أكسي ميتي ولكن هاجن نجيبر ما وقر في القلوب وان قلبوان كيست أرغمي وصدقته الآمال وان قلبي كيست أرغمي كنا جچا دغاسن هجين يرو دغوم سيتي أبليان كي إيماني نمني جچا غاري جي أمالي هجي غاري هجتي جچا غاري إساتي في هجين غارين إساتو إراك إبلمتي ربين دلغاتي سنغاري چوفاتو إسن إراك إبل نمني جچا غاري جي هجي همتو هجتي أمو إسر راهين إبلمتو جي إيماني وانما الربان ربي تأمني جئتي متجرقون سنصفا منافقات والإياذ بالله الربان جاءني هجي هجتشو دبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث إمام مسلم سيئسا كيست في رحمة الله عليه رحمة واسعة عباس بن عبد المطلب الرادفي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم رسولا ذاق دمدمي جراجي طعم الإيمان مئة إيمانا دمدمي جرا من رضي نمني جالتي بالله الله كان ربا قم ربيتي نمني ربين جل جلال ربي كيا تلقا كيا يون دكوب صدق نفايسو أينو إسا يون أبدي كسيكنو أينو إسا لكي سر جرا كسر راكفلو أينو إسا سي أجيسا كسيكاسو أينو إسا نمني الله ربي كيا جئ جالته إيمانا نكبا أدون تين مئة إيمانا دمدمي جرا وبالإسلام ديني إسلاماتيس كراكيا كرادوغاتي جئ نمني جالته
mi'a imaanaa dhamdhamee jira. Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ergamaa rabbiitii salawaatu rabbii wa salaamu alaihi namni je'ee jaalate mi'a imaanaa dhamdhamee jira. Isin gaafii takka isin haa gaafadhu. Allahan jalla jalaalu rabbii isinii ta'uu jaalatanii jirtanii? Mee warri jaalatan? Rabbii isinirraa jaalatu. Garuu bakki tun jabduudha bar. Waan afaaniin akkanumatti radiitu billaahi rabbaa wa bil islaami diinaa ja'anii miti bar. In a'axaytanii qabiltu. Namni rabbi jaalate akkana ja'a. Yoo naa kannite nin qeebalaa. Waan rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa isinii kanne qeebaltanii yeroo garii dhukkuba namaa kannaar. Eegaa odoo haqarra jirtuuti fuudhee mana hidhassi darba obboleessa jaalatteeni awoo warra hidhaa jirullee rabbiin haa baasu. Obboleeyyan keenya biyya Suudiitti irra warra darramaa jiru isaanillee rabbi haa baasu. In a'axaytanii qabiltu. Yoo ati naa kannite qeebaleetiin jira mana hidhaa tokkoo keessaniifillee isiniif hin qabbu warra jirullee warra hafellee rabbiin baasee rabbiin waa gammachiisu. Garuu yeroo galii khalwaadha ni beeytaa achi khalwaa bakka rabbii kee itti gabbartu Sheikhul Islaam akka jedhe xayyaba Allahu tharaa in a'axaytanii qabiltu wa in mana'atanii ajabtu wa in taraktanii abadtu wa in da'awtanii ajabtu. Yoo na dhoowwites ani atumaan si kadhadhaa jeen rabbiin naman dhoowwu bar. Wa in taraktanii yoo na ariites rabbiin naman ari'u. Abad ana atumaan si gabbara ulaatee dura hin sossoomu. Wa in da'awtanii ajabtu yoo na yaamtellee nin awwaadhaa. Amma dhiyootana nutiifis qabbanuma teenya guddisna beetee tadirree dawaatu waa qabbana taateeti miti obboleeyyan kiyya. Ganda Raashiyaa, Ameerikaa fi Kanadaa tana yoo dheete qabbanti qabbana biraati bar barodootu bu'a. Teenyuma tana yeroo mu'adhintichi as-salaatu khayrun minan nawm yeroo jee nama meeqaatu awwaate. Amma yoo gaafii gaafanne arraan tana eenyuutu salaata subii jamaan salaatee jenne akkam jettan? Mee onnee qabatee namni harka baasume? Salaata subii salaatee jamaan. Dhugaa ati hoo hawan kijibinga ama na wasaayi hawa xinnoodha ati ganda keessa waraabessaa jira waraabessa sodaa minaanne hawa hinaafne jaa takbiirtaan gootaniifi maali hoo takbiirtaan qancarreen akkana mucaa fuuluma keessan fakkaatti boo maali eede baaka yeroo na yaamtus nina awwaadaa. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يا رجو يا ربي يا أوديت جيراني جتاني سيفين على رماكوت يجو جراور. أما حديث إمام مسلم سيئة ستي أوديس رحمة الله عليه رحمة واسعة أبي أمرة يوكا أبي أمر سفيان بن عبد الله الرادفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه غيرك جد أحدا غيرك روايات بعدك جد يا إرجما الله جدك دين إسلامنا كيست ناجي إيجين نانجي جد سنرا كنين نم تقول إيجاكيتي يوكا روايات سيبودا نم تكهنغافني نانجي إيجين أبوليان كي إسلاما. قال صلى الله عليه وآله وسلم قل آمنت بالله ثم استقم. روايات قل ربي الله ثم استقم جد. صحابتي تقول أبليان كي إسلام حديث شنو دبرسه بود إسلاموي صحابة شوف بود إسلاموي ميلال دين إسلام كيستي ججوما تك قفا نانجي كنين جج سنين رانم تك ينغافن. أما تنشرهيني قونا يوجنني ورب الكعبة مغربتين أبنو يوجنني كم جن حديثتنا عالم تجود دعاتو قوتو شرهي قولي أبليان كي يكا إسلاما فولا أفرطمي شنيني حديثتنا شرهي قولي يونين سنين جي كم جتن فولا أفرطمي شنين
peejii 45 mee jechuma takka bar haye mee gaalalqa islaaminaa waan meeqa si dura dabarsitee ati arraan tana islaamootee akkana jettaayi rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam hin jenneen gurbaa kanaan silaa yoo amman tana ati darsii qaraasisuu jirtu yoo namni mee waan amman tana isaan qaraasiste tana walitti qabiitii naahimii sinjee arra dhuftee moo hin jettoni garuu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam naahimii yaa ergamaa rabbii jechuma tokko kaniin si boodaan nam takka hin gaafanne yeroo joon qaala sallallahu alaihi wa alihi wasallam قل جيجين آمنت بالله الله حتى أمنيت جرا ثم استقم إيغنا جتش سنرت رجعي سبت وجين روايان تان قل ربي الله رب كيا تلقان كيا الله جي جتش سنرت سبت سوسو لو جالوان كيا وني أك استقامتي نما برباچسا هنجرون سنجا إسيتنا جالوان كيا كإسلاما istiqaamaatan arkachuu akka ammaantan godhon yeroo cufaatu godhachuu iimaanni namaa hin laaffatu jechuutti hin jiru asittis dogoggoratti narraan fudhatina iimaanni namaa laaffachuun waanuma jirtu garuu salaata shanan ni balleessitaa bo ni balleessitaa sunnaa isii ni balleessitaa mu'minni yoo guyyatti duraa wirdiin isaa juuza shan taate 3 2 eegana takka deebisa malee qur'aana guutumatti hadiyyoomsa abadan wa rabbil kaaba صلاة سنة كل لمان إنسان ديسا أبدا وبليان كي كإسلاما يو بديه تك إرامون لته يرو مسن ديبيا جچ توحيدا كنرتي سبچو دجالوون كي كإسلاما ونمان نتقمنو إسو مكانا نسنين جابر توحيدا كمنا توحيدا كنرتي غوغو ككدن نوينو رب مكدن جل جلال ربي ككجل وينو رب سبحانه وتعالى يو واقل إنو قال رب ما في قال يو نانوني قبري دان اودون تين من إسا بريدا كأباسا تيني نانوني ملي هذا أو أبادر أو تيسو أو شيخ مرة انجروا دين الإسلام كيسا قبري رسولات صلوات الله وسلام علينا نانون انتاتو إذا كدجون انتاتو بأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم جج توحيدا دغاسا ملكي الدنيا في آخرة كته سنرت حفودا جالوان كي استقامة جچون yoo namni jecha tawhiidaa kana qabate allahan jalla jalaalu dilii cufaatu nama akka dhiisu ni beeytanii dilii teessan mara rabbiin isiniif haa dhiisu amiin jettan moo laman jettan awon masgiidi keessan arra booriin giidhaboo fi ammas maal isa ijoollee xixiqqoon tun maaliif nu caalte soo guutu hasawa tana jannuu rabbiitu jira booyi maaliif amma dardaroo taatoo irra hedduu moo ijoollee xiqqoo tanaatoo hedduu mee ilaalaa nu himata eenyurra hedduu ijoolleetu hedduudha laaboo amma dardarree heddummaa ta'e waatis ganda keessan akka gaarii irratti dalaguu qabdanii marra yookaan isin biraa deema namni dardara akka gaariitti itti hojjechuu qabdan wal taatanii marxifattanii lafaa ka'uu qabdaniif malee amma ijoollee xixiqqoo ijoollee xixiqqoo dhiisi jalaa hin jenne bar laa ijoollee xixiqqoos leenjii gootee obboleessoo bakka ga'e gadhiistaaf kootu dhaabbadhu nama gorsi jechuudhaani garuu ijoollee taamata 15 irraa ol taate tan agarte isaan akka gaarii irratti hojjedha akka waliin jenne obboleeyyan kiyya tawhiida qulqulluu saniin namni yoo dhufe allahan jalla jalaalu dilii isarraa argamte cufaatu isaaf dhiisaa كأكن جيس حكيم حسني متي رسول ربي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه إمام أحمد في مسنده والترمذي في الجامع والحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي وكذلك العلامة الألباني رحم الله الجميع رحمة واسعة من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله تعالى سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة الله أولاناتي غرباتك كل ليساجي غربان سنو أمتك يراكتي على رؤوس الخلائق أمة غيا قيامة ولك أبو موسى نغري نما سنجوفرت غرباك أنا كل ليسا غيا قيامة دا كيستي
gurbaa kanaaf obboleeyyan kiyya ka islaamaa galmee 99 qaba gurbaan kun galmee 99 tadilii jechuudha bar galmeen takkichaan obboleeyyan kiyya argaa ijaati yoo ammaan tana ijateessan lafa asuma jirru kanarraa ol jennee samii ilaallee amata 500 nu deemsisti akka rasuulli sallallahu alaihi wa sallam jaanitti galmee tana Allahan jalla jalaalu gurbaa kanarratti deebisa isarratti yeroo deebisu maal jaani warri malaa'ikatoonni kiyya warri si eegan si miidhanii jiranii yaa gabricha kiyya dilii cufaatu barreessanii achirra jirti gaa fayaquulu laa yaa rabbii kiyya lakkii malaa'ikatoonni warri na tiksuu turre waan takka wanni cubbuun irra kaayan hin jiruu jaan obboleeyyan kiyya afalaka udhruun ja'an dubaree udhriin himattu gideen ati himattu ni jirtii jaan gabrichi kun fayaquulu laa yaa rabbii kiyya gideen himadhu hin jirtu jaan dubaree maaltu si hojjichisiise umaa takka wanni deebisu hin jiru garuu arraan tanaan keessatti ja'an rabbiin jalla jalaalu rabbi nu biratti ati hin miidhamtu nu birarraa gaarii takka qabdaa ja'an hasanaa takka qabdaa nu bira hasanaa takka qabdaa waraqaa takka fidan obboleeyyan kiyya waraqaa mattaawaqee ageessu takka waraqaa bixxaaqii waraqaa san keessa maaltu jiranii beetanii ashhadu an laa ilaaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu tajattuutu jira gabrichi kun miizaana kee qabadhuuti kottu jaaniin obboleeyyan kiyya miizaana kee qabadhuuti kottu miizaanni shanacha lama qabaa migaa miizaana kee qabadhuu kottu yaa rabbii kiyya galmee 99 tana waraqaa bixxaaqiintu maal naa gooti ja'an Allahan jalla jalaalu arraan tanaan keessatti nu bira hin miidhamtu ja'an umaa takkan sodaatin fidadhu miizaana sanni fidata obboleeyyan kiyya galmee 99 shanacha tokko irra kaayan waraqaa bixxaaqii mattaawoqiyaa geessunis miizaana takka irra kaayan obboleeyyan kiyya jecha laa ilaaha illallah jedhu jecha tawhiidaatu keessa jira mokkam galmee 99 san gad gooteetiti maqaan rabbii obboleeyyan kiyya olte rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi maqaa allaha waliin wanni ulfaatu hin jiruu jee jaalowwan kiyya islaama meelan jecha tawhiida dhugaasaniin yoo rabbi bira dheeyne jalla jalaalu rabbi dilii teenya akka hin jirre gooti jaalowwan kiyya ka islaama tawhiida qulqullu allaamatu ibnul qayyim طيب الله ثراه يرو حديثك أنا إبسو قربان كن أكمتي ديني تنجوفاتو توحيدي سا أكنا قول يرو جو قربان يرو جج سنجو حالة بغاتي نجي جالو ونكي صدا ملي جي ديني برا إراها أرغم تملي جج تنجالجو تري جج متناو جالجو أبولي ينكي إسيدنا وريغا مودان سنجاور jecha tawhiidaa tanaaf Allah jalla jalaalu rasuulaaf sallallahu alaihi wa sallam khalqiidhaan isin cufaan amma xilaata isin godhachuudhaaf qophii wanta natti yoo dhuftan wa rabbil kaabaan sin jaabar abbaa fedhe tawhiida abbaa kiyya maan taane xilaata isa godhachuuf qophii maaltu naan ga'e maal walii qabna kabajaan kabaja diina rabbiirra yoo dhufte safaataan hin jiru jaalowwan kiyya yeroo dilii dalagu namummaa isaatiif hojjete namaami ni dogoggora gaa namni ni dogoggora malee jecha tana dhugaa mukhlisan min qalbihi nama jee tanaafi takfiira isaaf goote hadiisa biraa tokko isinii faayido san dura garuu sallu ala nabi isma aba hadiisa kanaas imaamu ahmadii tuutu musnada isaa keessatti fide والترمذي في الجامع وابو النعيم في الحلية والطبراني في الاوسط وحسنه علامة الألباني في سهيل الجامع وفي السلسلة رحم الله الجميع رحمة واسعة حديث القدس دا وديث نكون أنس بن مالك الرادو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي يا ابن آدم
لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا للقيتك بقرابها مغفرة كربي نجرا جل جلال ربي انجر ورب الكعبة أيوتي درن رحمتك سيقول إساني سننجا جل جلال ربي هذه شفاتو يرو جتك إسا هنجتو يا إلما آدم جيبر أتين كن يرو نكدت كيست يرو نكجت كيست وانسي ولين أرجم شفاتو سيفين إسا أنين كن هم بددوج دنتا إنك أبو I don't care يجي ربين يا إلما آدم أدو ديني همبر دوميسا يوكا وانسمي كتاتو همسني يونا نفت ثم استغفرتني ايغنا يو ارارما نربر بادي سيفين ارارما انين بددو دنتاين قبوجي جالو وانكيا كاسلاما يا علم ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا وان دجيدا والكتات غمدي لو ونين اتينكن سلا نكون نمتي يو نتي دوفتي جيبر ثم لقيتني ايغنا يو نكون نمتي لا تشرك بي شيئا ديلينتي وان irracha addunyaa irra jiru kana obboleeyyan kee eenyu beekuu danda'a diniinte hammas geesse garuu haala atiin kun waanuma takka narratti shirkii hin goone yoo na qunnamte rabbiin maal jibba jennaan shirkiidha jaalawwan kiyya shirkii sanis yoo gabrichi shirkii irra du'e malee yoo shirkii sanirraa deebi'ee rabbi araara gaafate rabbiin ni dhiisaafi bara washirku fahadharuhu fashirkun dhaahirun ذا القسم ليس بقابل الغفران وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان شرك الدعاء شرك الرجاء شرك الخوف شرك المحبة شركيتنا علامة ابن القيم قدس الله روح isiitana dhaysa fagaadhaaje shirkii jechuun bar jaalowwan kiyya ka islaamaa waan rabbiidhaaf kannuu qabdan nama biraatiif yoo kannitanii bar waa qooduu ni beeytanii waa qooduun beeytanii na waliin jiraadhu ana laalluuf dhuftanii isin kaameeraa laalluuf dhuftan dubbo dhagaa hawwa mucaa xiqqaa kana deebisa anna qaraasisi yoo jette bar waliif hin gallu ni beeytanii أنا غافي سكافة داتي غافي نسوتات غافي نأمو نما چما سيكوت شركي ديسي وبوليسو يروسن الله هنسيف أرارم شركي جچنبر قودا فكينيا بريدو تكان رب ما تدوتو فكينيا بريدو نوفي دابر جل جلاله الرسول ما صلى الله عليه وآله وسلم نوفي إن أقر أما هاجن فكينيا تنهادوين فكينيا سنمالي أتي باجاي تكبتتا باجاي تكيجا تك هاري بيتته باجاي سن نمت كنيتا وبليان كي نما سوولين ولي في قلتنا كذي مكم ميكا غويتي في الدبانزيل إسي غوتو وجين أرشد إبسدي سنجا أتكدر أرشد إبسدي نافي ديتان لا أرشد إبسدي دندو إبلا ما في شنتم سنجا آية ديل غتش والغوتة بوليسو اتفقنا إيكنا بليان كي غويا جرتو بانزيل غوتو ولين غربان كون أرشد إبلا ما في شنتم أتيف أدون تين يو الله كيسنيف كنيتي يو الله كيسنيف كني غربان كون نمغاري دا شركي جتون إبادة إساء فوتني نما براتف كنو هذا لا يجوز هذا خبيث نما طري وزغى مجرمة الربا شوف حقا قولة نمنكن ليس بقابل الغفران يو أكسدوه توبان إساء جرتو جالو وانكي وهو اتخاذ الند للرحمن هريا رحمن فقدودا جل جلال ربي أيا كان وان فدهاتو من حجر ومن إنساني دغاها تو علمنا ما تو يزوا تو يزوز عليه السلام يدعوه جبر إسا كدتا أولياء جئ نما أولياء غبرون جرو يا شيخنا علمنا كنوي علم ربنا ما كن مو شيخنا ما كن أبو ربنا ما كن مو شيخنا ما كن namni rabbi sodaachuu qaba moo ilma namaa sodaachuu qaba namni ilma namaa kajeelamu isa kajeeluu qaba ilma namaa jaalatan moo isa jaalatan
ربنا أكا إسن جالة يو علمنا ما أكا إسن جالة فيدن إسن أغان إسا جالة دا نما جوفا أكا إسن جالة سيقون سني جالة لقل كل سنتو إسا جالة دو حمينين كأينيو كايون كأينيو الله الصمد الله جل جلاله حميل ما دا كامل إسا إسا جالة مخلوق مؤمنة فنيان قرقرتي إسن جالة يو أكا ستي أما الرجاتين ندوت حالا أتين كن وانو متكن الرتين كن ديسنين أنيس أرارمك إسانيتين إسني دوفا جيبر وبليان كي نجرا كربي ورب الكعبة ينجرو شركي يو غوتي مالي إسي سنو يو إرادة بيتي غفرت لك ولا أبالي دنتا هنك أبو سنجا يو إردوتي والإياذ بالله يروسن دبين بدي وبليسو أبا فيدتي غوسا فيدتي دنتا سيرون تيرتي تتنزل عليهم الملائكة أما إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة إسنتم معنا لما أبدي جانوا لما ينتين إمام مجاهد ابن جبري أبو الحجاج المكي في سدي زيد بن أسلم رحمة الله عليهم رحمة واسعة إسان تجان بودان إسنهم معنا لما أبدي جنيمي تكا يرو بك دعاء جرتسن الله جل جلاله ملائكته تاتو إسان الرتب واجبر ألا تخافوا وما تكن صداتنا أبشر ولا تحزنوا وما تكن قدين يا أبو قبر التمال تنا إيقتا وما تكن صداتنا وبلسوا قدين سا جارتي دي جولي دي إنيو تو نياتا نانيا كيسا وما تكن صداتنا الله will take care of you وبلسوا سيفي ماتي تيتي تو أنا سيتا جاجلا وما تك وأبشروا أما اللي جمدا بالجنة جنة جمدا إسني في ماتي تسنو ربي ور جنة سنقول جنة سنو بايلما كإسني في قدامه ترتسني يرو نمني مؤمنا أبليان كيا سكرات كيس جروسن حديث كيس رسول صلى الله عليه وآله وسلم مالنجي والحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه بسند صحيح رحمة الله عليه ما رحمة واسعة أبي هريرة رضي الله عنه يرو دعاء تجرو أما قربان دعاء جروسن نما غاريوتي فإذا كان الرجل صالحا يو نما غاريته ملائكات توتو يتلوف قم دي جانين ملائكانتم وما تكهين صداتني جانين جنة قم دي جانين جنة كيسا أشيت جرون قمدي حال رب سر جالتاتين بهي أما اللي حال رب سرتهن دلنين بهي أكز جانين هم يسين تنباتو أبليانكي نمني مؤمنا يروسن قمدقا أبليانكي يا سلاما حديث براغة ستي والحديث متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها نمني مؤمنا يرو سكرات كيس جرو يرو أكنتي ملائكان إسا قمجيسني يرو سر ربي إسا ولي والقنمو جالت نمني ربي إسا ولي والقنمو جالت الله عنيس جل جلاله إسا ولي والقنمو جالتا نمني ربي ولي سبحانه وتعالى والقنمو هنجالن الله عنيس جل جلاله إسا ولي والقنمو هنجالت سنئين ينبيتني كافرا في فجاروتا في منافقوتا والعياذ بالله مالين والرئبداتي جاني اتهمن غيروسن يروسن ربي ولي والقنمو هنجالت جالوان كي الله هانس غرباسني ولي والقنمو هنجالت ابو ربين كلمدا كنامتي كدراسني ربين واتاس دلغتي جرغا اكنتي اقبابلي عجائبات شنيتي ملائكتو تاتو اسنغغيس وبليان كي تانا أمو تتنزل عليهم الملائكة إمام مجاهد ابن جبري أبو الحجاج المكي السدي زيد بن أسلم رحمة الله عليهم رحمة واسعة إسان أمو ملجأ يرو قبر الرابه جأن جالو وانكي يرو قبر الرابات ملائكة تتناتو توتو إسني رفو بليانكي نمني قلي قالاتو إسان رفو كان فرد أجائبا سيفيدن كان أمو أبليانكي ميلاني نغيان كأني ديمن ورّا فردا كابو جرا فردا أجائبا فردا أمان تناتي ميتك غافزني كبيراتي شنيتي أكاسيتي ربي برسي جيسن يو نما غاري تاتي ربنا أنا فيسني في مسلمة جواتو ساليتو ترى ربنا واتايسو
نمو أمس رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيح رحمه الله وأكرم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كل ابن آدم يبعث على ما مات عليه شفتي الماء آدم يبعث نكافما قبر الرا نكافما على ما مات عليه وان إني إسرت دو إسن الرت كافما نمني أدو جالوان كي إسلاما ربنا أنا في سني في مسلم جوفاتي فو أمتدوف زيارة من إسا ربي نوهاقل ميسو أجيتي أدو تواف قدو يودوتي قويا قياماتي سأقسمت تواف سنينكا نمني حال شهيدة تينكي إيغا إسا جالوان كي مسكي كجوغن yoo laalte dhiigni dhiiguma kalarri isaa garuu miski saniini gama rabbii fiiga yaa rabbi karaa keeti irratti shahiidee ta'a ta'ee sii du'e namni maallaqa yatiimaa nyaate hoo wal iyyaadu billah yataamaan obboleeyyan kiyya ka islaamaa warri tokko gama duraatii isa harkisa warri kaan cinaacha isaa kana dhiiban kaan ammoo gama duubaatii isa dhiibaatiti rabbi bira isa geessan yaa rabbii keenya maallaqa keenya nurraa nyaatee nuu gaafadhuuni xiqqeenyi guyyaa baru hamtuudhaa baru obboleeyyan kiyya namni durarratti qaanyooynu eenyu bira qaanyoota allah fuula isaa duratti qaanyootaa jalla jalaalu namni duratti qaanyooynu rasuula keenya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka ammaan tana nu cufaatu profaayilirra illaa rasuulallah jannee kakaayanne fuula isaa dura qaanyoo deemta horii yatiimaati nyaatee maallaqa namaa saamee namni ribaa nyaatee hoo wal iyyaadu billah namuutu waan irra du'etti kaafamaa hin jenne akka nama jinniin isa dhoyteenitti obboleeyyan kiyya jijjigaatitti lafaa ka akkasitti deemaa jijjigaa diriiree deemuu hin danda'u warra gaarii ammoo walii yaanne bar yaabbii qaban fardaani deeman obboleeyyan kiyya ajjabamanii gaardiin sii godhamtee gaardiin tee malaayika yoo ribaa nyaate yoo akka nama shayxaanni jinniin isa itti jirtu jijjigaatitti diriireen deemu akkasitti ka warra zakaa kafaluu didee wal iyyaadu billah yoo zakaan san beeyladarraa taate yoo gaala loon re'ee isa cafaqaa maasharaa san oduun geenye bar gaalli isa diraa loon isa diraa isa cafaqaati obboleeyyan kiyya akkasitti deema rabbii isaa bira istiqaamaa waan laaftuu takka hin seenaa jaalowwan kiyya akka waliin jenne karaa diriiraa islaamaa kana qabatuudha diina islaamaa kana qabatu jabeessanii haala rabbiif ati jettuun haala rabbiin faalleessineen arraba keetiin dhugaa dubbachuu qabda yeroo mara abbaa fadhee haa ta'uun siin jee bar inuma yeroo ati ni miidhamta siin jaan dhugaa yoo dubbatta yeroo sani malee asitti yeroo kana agarte kana yeroo kaan agarte kaan tun sifaa munaafiqaati waliyyaadu billah qaama keenyaan rasuula jala sallallahu alaihi wa alihi wasallam deemu yeroo san gammadaan isiniin jaaga aruuzni isinii godhamaati rabbi bira dhaytanii تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون جنة كيستي نزلا إسنتم قبصمتمي من غفور رحيم إسدلي أكان ما أرارم إسا أكان رحمتنا ما أقول إسرائي جنة تنان غمدا جنة تنا تكدچو ترتن إسن نمن كدن صلاة كيست اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار نمن جنوني هوغوتو إيه جنة أتي كدچو ترتنا تنا توتو سي كرفاوي إسن إيغتان إسن إنجا إسني في ماتي تيسن اللي ربي ورا جنة ربي سناغول إنيو توتو إسي تنا كرفيزي رحيم الرحمن الغفار إساتو توتو جل جلاله جنة تنكر فيسي أبوليان كي جنتني عالم براتي بر أما أنت نمي منا الدنيا تو بريدنا إساهين أغرتني بو مال فقط أو مني الدنيا مال فقط
YouTube keessa seentanii mana hin agarre maal fakkaata boo marmarri isaatu maal fakkaata obboleesso marmara takkicha sayyoo nuu kannan jiruu teenya jijjiirti bar marmara habba furadhu yoo siin jee jiruun tee jijjiiramte obboleesso force lama faasii bitti gaa manzaraa warra tujjaaraan agarre manzaraa xiyya taqar 50 tana seete obboleesso gaaf takka oduun laaluu manzaraan isiituu meeqa doolaara 3,000 hin joosiidha yoo 3,000 argatte maaltu si hambe maaltu si hambe obboleesso takkum kudhanii tuutu jira ajallakumullah jannatoo abbaan kurfeesse dizaayinirri moototaati bar jalla jalaalu dhagaan tokko bulukeetni tokko dahab bulukeetni tokko birri wanta lassantu tanaatu jiraami malaakaan ta birriiti dhoqqee asii seete obboleesso simintoo alla qamaarree abbaa simintoo rabbi simintoo sirraa haa qabuuti tanaa sii kurfeeffamaa obboleesso achi keessa huural ayniitutu jira bara gaafii tana gaafannu huural aynii tokkoon keessa meeqa argattan harka kaasaa nuu deebisaame achi bira harka kaaste dhibba maal sii kooti ni dandeessaa hoo dhibbaatu dhibba jaamu jaa viidiyoo tiyyata qalaaltee jirtaa miti jaamoo takbiirtaan eessa jirtu huural aynii ajaa'ibaati obboleesso awoo mana kanaaf namni qaaxiraa buluu hin qabu qaaxiraa ni bultan mun bultan arraa oli hin bultanii ayyuu ijoollee morma tokko waliin naa qabdee warra qaaxiraa ni bultan mun bultan janjanaa bultan kijibduu waliin qabamte takka ta rifeensa hin qabne janatta sanirra qululluu takka silaa rifeensa qabaatte illee wayya huural aynii obboleesso shaashii isii bar rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi hadiisa imaamul bukaariitu sayyaa isaa keessatti fide bar xayyaballaahu taraa shaashiin huural aynii khayrun min addunyaa wamaa fiihaa jee bar shaashii qabdi shaashiin isii addunyaa fi waan addunyaa keessa jirurra caaltii shaashiin isii ajallakallah isii saniif qaaxiraa hin bultu yaa rabbi naa kanni jettee sii kanna jannata taanaan sii kanna تنبر ربي سبحانه وتعالى مالجي والحديث متفق عليه حديث القدسي أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال الله تعالى أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر جي غبرنك يغغاري داف كرفيسيتين جراجي بر وان إجين إسانيهن أغر ijjite waan hin agarre allahan jalla jalaalu sii kurfeeseetiin jiraas hin je walaa udhunun sami'at gurreen isaanii waan hin dhageenye asitti waan meeqa dhageesse achi tabiraati burtukaana hajaamu burtukaana akka ammaati miti obboleesso roobiinu haa roobuu salaatul istisqaa wanni itti salaattu hin jiru bara obboleessa gay qurquraa ni beeytanii qurquraan hammanuma taka keessii mita asii ta'achiisan hankam taka keessimee gaafii tana deemisa bishaan bareedaa kana isiniif haa kennu qurquraa jannata keessa jira bar baalli isaa bar gurra eenyuuti ga'ee ni beetanii gurra arbaa nyaata gos 72 achi keessa jira hadiisa tana deemnee cheek godhuu qabna malee waan qalbii isaanirra hiyyaaneetuutu isaaniif jira takkaa qalbii teeti waan atin hamille san cufaatuu sii kaayee jira obboleesso jaartii hogguutuu si gammachiisuuf qophii obboleesso homaa takka wallaluun hin jiru manguddoodhaan walitti wal nu araarsiin hin jiru bara achi keessa gammaduu raahaa fanxaziyaa dhuguu gammaduu obboleesso yoo ilmoo feetellee ammumaan tana nikaasii godh ammumaan tana garaasii godhatti jee rasuulli salawaatullaahi wasalaamu alayhi hadiisa tana cirin jee malee nan isii tana nama istiqaamaa qabuuf jaalawwan kiyya ka islaamaa waan akkanaa tuutuutu isa eeggataa amma tabiraani finna yoo jenne wal dheereesineetiti wal hifachiisna istiqaamaa akkamitti arkannaa haasawni kunuu yoo xiqqaate sa'aat akkani deema gabaabsinee waa kudhanii ani garuu isinirratti kanan jiru aboo ijoollee ganda keessanii gorsa maayyii tokko ka isini dhaamu irratti hojjedhaa gaafo oo kam jettan aboo ijoollee ganda keessanii irratti hojjedhaa
irratti dalaga amman tana cufninu warri as jiru ijoollee ganda kanaati akkasi haya mee isin warri amma kana mee ijoolleen ganda kana harka baasa kaameraanis isin irra hin jirtuu miti hin sodaatiniiti mee ijoolleen ganda kana harka baasa haya ijoollee ganda kana warri hin taane harka baasa haya isinumaafuu deebitee miti mee naman qaanfachiisu ijoollee ganda biraa beeksisa agaranii bara ani hatta arrallee poosterallee poostiin goone bara feesbuuk irratti muhaadaraan qabaan jenne ammumaan tanaan asitti saahibii muhaadaraa qabnaa laayiv nu eegaa jee barreessee waan xiqqoo takka poosto godhe malee walaa poosteraan illee hin gallakkisne ijoollee ganda keessanii irratti hojjedha dardara irratti hojjedha dardarri alama biraa keessa jira obboleeyyan kiyya wahayyuufuu pirogiraama qaba masgiidaaf pirogiraama qabu isin fakkii namaa tahaa mul'adha gootaa tahaa mul'adha yeroo san nama cufaatu isin jala deema hin rakkatinaa waan biraatiif beekamtiidhaaf hin rakkatina dardara akka ammaan tanaa miskiinan tahin beekamuudhaaf wahayyuu kakudhu tokkan agarre ijoollee tiktook irratti obboleeso isneekar isaanii beeysa godhanii bar isneekar isaa manzaraa inni uffatu ammaan tana faa dheeyxanii agartanii bakka mana poostaa sanbira I love dirree dawaa tajitu takka waan haaree takkaan nu wee bar achi duuba dhaabbatee akkana jee footoo saahiba isaatiin nagaas jaanii bar akkana fayyo nagaas wallahi tanaafi qobaltanii miti tunoo maal isa akkana jaansan akkana mookan isa rakkatan beekamuudhaaf akka rakkatan maali kana rakkakkachuun odoo isinin barbaanne isinii dhuftiin jaabaraan meelaali ajallaka Allah ati caljeetuma jee isa ammas beekamuufi hojjettanii namni beekamuuf hojjeta caljeetuma hojjetaa bara caljeetuma godhi waan guutu inuma yeroo gariifaa nama aarsitii hunsin jaabar warabbil kaaba nuti isa agarreeni bar anuu beekamee bar miskintichi anuu beekamee mi ajallaka Allah rabbi ikhlaasan waa gannuuti warabbil kaabaan sinja nama silaa akka heeratti beekamuu hin qabne eenyuu yoo isin hin jaan hakiim hassanii wallaahi alladhii laa ilaaha gayru dhugaa jirtuun isinii himaa bara kanumaan akkanatti masgiida keenya keessatti an daawaa godhuu ture yeroo khutubaa naa kannuu hin turre ijoolleen arra dura khutubaa gootu waan biraati miti ayimmaadha achi an jeen obboleeso ni beektan kilifaa kana aarallee isinirraa hin qabuwan aara no istaayilatiyyaa mitiin jeenan wanna arsu meeqaatu jira isinirraa illee nama biraa yaamuu turan jaalowwan kiyya islaama nama biraa yaaman maaliif ni beekta khutubaan tiyyaan kurkummeen si dhoyti obboleeso anaaf deemaasa jettaa bara ana garuu sirraa quban qabu saahiba kiyya no ganda takka no akka nama waan san si agaree anaa reefuun tana anaa intala harkarra kaayatu na agareefaa jaabar hoo reefuun tana na agarte naan jee tokkoon arrumaan si agaree hun jeenu atumaa wan numa dhufti yonnoo oduun feeni gaafa kaan jee bara jumaa dabareen jean masgid xaaliyaanii hirriiba dhiisa gootaa tahaa ganda keessaniin hin jeen gaafa duraa asii baqachuu ture bar masgida kanatti dhufee salaatuu ture anjumaa uwwaa ture mucaa uwwaa masgida ajaa'ibaa dagaala gorsa ajaa'ibaa keessa godham baaburra hamaa faan dhaqa jaalowwan kiyya ka islaamaa fadiilati sheekh doktor abu ammaar amiin ibro matta'ahu allahu bisihati walaafiya wa adaama alayhi ni'ama wa rafa'a qadrahu fi daareen garii namaa bar eeguma inni ameerikaa dhaqee akkas isa beeka malee gaafa durirraa hin isa beekaan ijoollee gaafa ture masgiida baaburra hamaa san qarshii walitti baasnee ijaarree nuti maallaqa suudiitiin hin ijaarree gaafa jooni hin jirtanii isin achi jala dhaabbadheetumaan an gorsa isaa dhaggeeffadhe way masgid xaaliyaaniin yooma akkanatti guutamaan jechuu ture an yooma akkana guutama masgiida oowwaa maqaa qabaa bara amma yaada biraa qabnaaf yaada san isiniif ni mu'an garuu yaada keessan san rabbi galmeedhaan siif haa gayuu ja'aati du'aayinaa godhaa malee hogguutu yaada maa masgiidi keenya kun akkanatti hin guutamne aboo masgiidi kaan qorqorroo oduma jettuuti bara masgid xaaliyaaniin obboleeso shaklaan teenya ta xaaliyaanotaati bara ajallakumullah eenyu qaba shaklaa san ammaan tana shaklaa godhatan masgiida keessanitti hin beeytanii masgiida keenya garuu maali kana maaliif namni masgiida kanan guunni
سنبود إفينين هاسويان آتي ما مسجد هنقوني متيتي ما لفاتي تتافي هنقوني إيسي خلق إيدا أما سكنا جماعتك كنا كيسا نجرو بران جماعتك كيسا نجرو أكون متي ونوت ربين كي قابتو كنانجي لفاين كي مش أكا أمان تنا إسن إسبيكرا نكن نتنكنا إسبيكرا هاسومو Aita sabu memboleh so speaker nurat amsan speaker asu macina da bedde tin gabasan ammati komar gagabde uma tu shu boleh so gabasan kalla tura to konture bar kallo turtu daga kofon ti yamura kofiyati yakuma agar tu dan gurate tin alhamdulillah wassalatu wassalamu ala hada ashabari no nanjan onninti ya hamtu do ubale yang kiyan akhbara sakka amantana isnimu haditha sayya marri ragadan akhbara ma la yani akanatin hasawturi ma la yani yo wa nagafat sifinima titanic korre bararra yo jette nagafat sifima no bolezo james cameron director tiji oscar kurata kavurate dollar million dibbala ma tutu itibe inni garu dollar billion to kofi million dibba sagal galj amantana tiyo gafate billion sadi tuqatu kogalj akana jetin sim gafakan wanu matana yo haditha saya jijirate ya rabbi ya da muradana ma kana magutu lubuti ya nin jabar ya irko daifa ya moti motota sumatu latifati me addamu bas isini ka karebar ilmi haditha marre isini kare anin karane tana coba ani unnu man kabo unne abba fete harka hinkan ninen kaba natin odesi sheikh abalutu jeyan gurubato ko babile da kai didi wallahi ustadi lubutu ya darnin si jana dana nje ahabbaka allah nje nadiro annama kasiti haka gura tumiti mal tu darajata nasingeje rabbi tun nange e gasi amno wanni namni na jana tefan qur'ana fi haditha wanin himu fi ammas aku mujurtu tisi bakisan awo isabicha takbir saja mati ko jawate ho masyaallah ako majurtu si gadis masjida kanya gisen da kofi ganda bira gisen da utakamit gandi kanya san dagala birati yo artan korrenti kabat danjeno boleh son sheka barbira fada kani titi abu bar wangri kana nunja sheka sawalin korrenti kabat danjena deru onnoti amma masjid aliani karanta afir kamera nurra jira bar annim be kabar kamera ajaiba radar ajaibatin nurra jira yom dogogora facebook irrattis dubben o wite bar o wite ajallaka allah dengat dumanam kum lama turte arrantana laletin anu ajaib abo miskin adil le guddate njemu ya abo agara bizi jira bo akana mushaditha kanati amma sanadan haso itu no wayane da ilma mallasi o boleso dogogora ke yusuf lak ya rabbi harka kami nundemi mal to nunge fi 60 fas bi chance inja adero mal nada wan injole lagare ti bar warra roba ke sa uke ka zani bar terdara ganda ke sani irati ojada ushruru wal gudu disa nin sirba arman do sadda disa ursa jalalan sinja bar uga jirtu wali bagai sa boleso qur'ana fi haditha ka badda wan fetan arkatani akam yatam wali galle niga ya ayuba kamet niga ya asiache wali dere sunis wali facci sura yo duga kun namne rabbu marra yo dogo gore hammenya nafse tiyat kara bareda kana isi yada chise ani toje chuda bur rais rabbin intikam isni kara jannata didilete yani bidajar nam kaisati wal yadu billah nadar bur rais rabbin intikam anis ganin dubade sinire warada gebat warada lagatu rabbin waqut Itu wati Rabbi ya da murada kan Rabbi nuagut ajate nya tafajate Rabbi walitu nuagam ad-dunya fi akhirat Rabbi juru gari nu ajrajis ad-dunya fi akhirat Rabbi nu amil kes umri dertu baraka gab dalaga gari wali Rabbi nuakan isni bi mati te sar Rabbi warajana ta sinagut qamu wan ke sar Rabbi ni bi jahannam irati waliyad billah haram sinagut dina salamati warad abbat Rabbi sinagut warad dina salamati ta Rabbi sinagut warad dina salamati ke Rabbi sinagut amalle iradi be bagagam madam bagagam Obbalayan kanya warra hafelle rabbin hidar rabase rabbin wagam majis kesaw warra suudi sar rabbi base rabbin wagam majis abo akka isa akka amman tanagam mannetti gammachu takkicha sani no abe sani rabbin base rabbin wagam majis nama amtu nuwar bade rabbin hamtu isani isaneti hadibis biyatana fi orma miskina kana nama amtu bar bade rabbin hamtu sani isaneti hadibis
بيتين يتناني دندا رب بي نجا رب واقول إخلاص في اتباع في صدق في استقامة رب واقول علماء تين رب عمر ديرتو بركة عبد الله غاري ولي رب ساني فاقول ورد يا أمور رب الرحمة ساني فاقول شيخ عبد الرحمن داموتا شيخ غيا كرايسي إسا في شيخ غيا ورب الرحمة ساني فاقول قبر ساني شفه شفه جنة أقولف قلمي ساني الليين تأقل ميسو كتاب ساني ورمير غامفر رب ساني أقول مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا جرغ غاري سولي رب ساني أقول نتل رب خاتمات ينواتج جچما يي كينيا لا إله إلا الله محمد رسول الله رب واقول استقامة رب واقول دردر إسلام چوفاتو ربي مسجد تأقل شمر إسلام چوفاتو ربي حجاب تهابريج سنة رسول الله صلوات الله وسلام عليه ورّا ورد ربي واقول رسول الله صلوات الله وسلام عليه فردوس الأعلى كيسة ربي صاحب واقول جرو دنيا تنا كيسة أمو ربي منا من إنسان واقر سيس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.